Dobrodošli na kanal Ljepota i zdravlje uz pomoć prirode. Maslačak je biljka koja se smatra korovom, ali posjeduje niz ljekovitih svojstava koji blagotvorno utiču na ljudski organizam. Cvjeta početkom proljeća i može se pronaći na svakoj livadi, u šumi ili pašnjaku, te je prepoznatljiv po velikom žutom cvijetu. Čaj od maslačka moguće je pripremati od sušenog korijena, sušenih cvjetova i listova. Znanstvenici su otkrili da je najljekovitiji dio maslačka njegov korijen. Također je otkriveno da korijen maslačka ubija stanice raka. Lišće maslačka sadrži skoro 7 puta više vitamina A u 1 gramu nego šargarepa ili salata. Ovaj vitamin ključan je za dobar vid i održavanje imuniteta. Lišće maslačka također sadrži dovoljnu količinu vitamina B, B2 i C, kao i kalcijum, fosfor, gvožđe i prirodni natrijum koji djeluje na pročišćavanje krvi. Njegove listove možete koristiti za salatu. Odličan je za sve ženske tegobe, od problema sa dojenjem, menstrualnih poremećaja, a ističe se i kao sredstvo za prevenciju i liječenje cista te bolesti dojki. Maslačak se može koristiti na razne načine, a najčešće se priprema kao čaj, sirup, ulje ili kao tinktura. Moram napomenuti da su stabljike maslačka također ljekovite i možete ih primijeniti za uklanjanje bradavica. One ispuštaju bijelu tekućinu s kojom je dovoljno samo premazati bradavice. Nakon redovite primjene ovog tretmana, bradavice će nestati. Stabljike se koriste i kao sredstvo za izlučivanje mokraće i za regulisanje nivoa šećera u krvi. U proljeće je preporučljivo primijeniti terapiju sa svježim drškama maslačka u trajanju od 14 dana, po 6 dršci na dan. Cvijetna glava se odstranjuje tek posle pranja drške cvijeta. Ona u početku ima gorak ukus, da bi on kasnije postao sočan i prijatan. U nastavku videa pogledajte recept za čaj od cvjetova maslačka. Čaj od maslačka se može pripremati na različite načine i od svih dijelova biljke. 1 kašiku sušenih cvjetova prelijte sa 200 ml vode i tako dobiveni čaj pijte uvijek svježe pripremljen. Pustite da odstoji 10 minuta, te ga nakon toga procijedite. Obogatite okus sa kašikom meda i malo limuna. Možete ga piti svakodnevno. Ovaj čaj ne samo da je zdrav, već može da učini da izgledate ljepše. Postoji mnogo razloga zbog kojih se mogu javiti promjene na koži. Neki su spoljašnji, a neki unutrašnji. Jedan od tih unutrašnjih je svakako previše toksina. Ponekad ti toksini nađu svoj izlaz kroz noj i kroz kožu i formiraju akne. Ovaj čaj djeluje kao diuretik, što znači da izbacuje toksine iz tijela, tako da podstiče bubrege da kroz mokraću izbacuju sve otrove iz tijela. Manje toksina znači bolji imunitet i bolje zdravlje, kao i ljepši izgled kože. Maslačak je lijek samo onda ako je ubran sa zdrave površine. Ukoliko je tretiran pesticidima, hemikalijama, protiv korova, jer ste željeli da imate lijep travnjak, bolje je da ga zaobiđete. Ako vam se svidio ovaj video, u znak podrške lajkujte ga ili se pretplatite. Ako isprobate ili ste već isprobali ljekovitost maslačka, podijelite svoje utiske u komentaru. Pozdrav!